Arafo onyankopon asomdue anka mo enanwumre yi nsoso ye da Awurade ase sa ye otumfo na nkasa ne pe wanam ne homobro so na doye ni tumi na ne monyam so na ode ene soso acheye enhyiranka safo Awurade ono ye konkron na nyina so etumfo na na so ye ba be kasa kakra ye be kasa kakra ene so eti sa obaso a no abomode a na wafre unwe bi na unwe bi so afre ne yonko bi na oyonko bi so afre yonko bi na eguso ala na ye ka onyankopon asempa ena na dwin so ode amaye esi anse da ne da nyina wo sa ye ne osoma ye na dwuma sasa adechie bi le ba ye lentimi enya hwebio eti sene no ode adom ye ne a de sesa ya ne se ye de eye adwuma ode ahya ye nsa asase ye so se ye nye eti ena so edotwedi amponyankopon asemo a ode adom ye no ye de eba ni akasa kakra afa ni ye ekoso ye wo se etwase ehunu eho hallelujah pa arafo na edika no me no beba mpaye na ye de asem no aba na baby a me ayi ya mpaye konkono asafie wo wa adin na so tomfo no don bele makatachi a wo bo so ne asase wono obi ni wo hyase ne wo wieye na obi ntimi no ne yasie wo tene ne wo temu ho ya hya wodin konkro no ene monyam ne ma wodin konkro no so se ne so don yi mu be kasa fa wafene mu na ma wo ma wo tie wiase ama ma nyina nya mu enti ase ne hunumu ne de ne de fata akwa nyina so de aso wani ya na wase se ne so de adom ebi adom ti amen arafo Christ asumdue enkamo na ye baba be kasa arafo na da bia me kase se wo emamu na se ema na wutimu no emu mpanimfo enwene emam generation ya want to so ho a eya na ahomtiye na ye hye ma ga na mu a efri ya yemfo so ekopem politician so wono mo nwene generation na wo ho nne no omo daache so ba abrochi mamu a they don't make decision for one generation, they make decision for the next 20 generation, 30, 100 generation. But young can you natural resources no when we are making decision make decision decision no a boy ye bottom any your ma any ye ginemu any your offer for e bottom eti abre bia no na ma one man no a one mu go Africa no ye from third world countries, fourth world countries, because they are not about to develop on mo nya o ma gine say on abeko on man kwa biara so na komebe te se Ghana eye de no maga na munipa abayo wasi sumfie du so du nwache edunkuno na wa ma no homere so no asesa ne niema no okoku wait so akope abawadi ka adenti na wase abrati oto maga na mu asetra edin abusia hunyo obi amemwa wo maye yi social interventions wo maye ni aboafobia ye toto ye generation atoto ye bia ma won munti wo yare na oni ska hospital wo yire kwa wo na oni ska twa wo mama yare na oni ska twa wo eti abrati esiso na se wo wie school ana wanko school ni kura bi na wo dwe ne mpanyi bra kakra bi so a wo hwa asetra na no ama no humre so na wo kwa Libya na wo kwa Kuwait na kwa Lebanon no wakwa kurawe so ayaka akade no wakofam na wodi awraho arafo se omama emamu empanifu anase wono odi o maso no wono bo ye nipa bonefo ene ankromfo ene wudifo ene perseme nkumenyafo a wo memu sotifo bre wo mane mu krofo no mudi apene omudi awraho amane hunu eti wo bibiale no to magana mu no wo sun esasa ho kire e wo mane mu wo ba akofo tibi sesika na wo de agu na kansum wo ba akofo nwere o mane ho wonyuru o man ho dibra wanya no emu na wode ya ne target say wode bedi ya toka kase ato efane say esisi fia kase amone na busua atena mu eniama ekoso araho da bia me kasa black man with a black sense wo ba ilopu ha the intervention are there, the generation to here is there. One mo bibia la ama o mayra abrati esiso a wohia so kwakwo han dan wo hia so kwakwo han dan and now Babrati is so magana muno wa school no ya wanya adwuma popotwa bi ye no wo kopa dan na wa han I just okra 40 million I said we kopa one single room atnam
Naso so hwe ilopa ya wa council's houses a wo ba mu na wose so no wotimi ayedai akopre bi ni ade ama no akotenam woni hu kwase okotwe sika bia eti sika na wo de se wabra bose no akonya wo homa wo se wo be save sa sika no with a future use. Naso da bia Africa you are behind wisdom, you are behind understanding, you are behind knowledge. Anything na yema ebre, anything na generation ebia ebre. Look at enyema ekwototo yema no bi wo Kuwait. Ebi no timi bodam ayade yede wonu FM na so ya chechire Ghana ja Kuwait, ya chechire Ghana ja Middle East countries ni nyinala. Ya woniema esi Middle East countries ni nyinala. Ade wonu mo wayel ana wonu mo di develop kro no na so ya wo bauxite, magnesium, ya wo koko, ya wo timber, ya wo all the natural resources na so wo baakufo pe nkwa ni bonuses yetimi tua bank manager ka ni yatua ne tie ka ne shirt ka ne petrol ka watchman ka housemaid ka na oni nyina state ni natua na wobeti man mu tim fefere wobeti man mu bre abrantu wa wasisuo ababa wasisuo wo bre wo ye adwuma ni 100 Ghana cedis ni ya diamond for 1 month arafo na sawo firi sa kro we mu a wo mama asotefo ana mampanifo ni trese ya obede wakoso ebede na sumbia bo mamu tefo so ebede na ni die ni ahoto aba won mo moto wo mane mu ana mranti aba wo mo bre amafura be bre empanifo abe bre tase omani mo tase abrahwan kwa wo hye niema esisi African kwa na yesre nyane die abroche na no yese first president America president I say Africa is a shit hole mu di natem wo kanya sasam na kire mo nyansasam no waka kire say ye shit hole so ampa ye sure maybe etim aboafo wo hene mapanifo sesika no mu de abegu America London any kura hodo so no mu de sika na babegu ho and for yanko Bible nim. Ya heard the book of Isaiah. Yanko Bible nim. Yanko the book of Isaiah chapter 1. Verse number 23. Aya araho. Anyama ekwa so wo omani mo no. Na me sha na me trust na me yedi na me ha na enwa. So wo bi baye et wo bi a prince okwa kwacha politics mu. Wo bi a prince obabedi wo hene. Hwa yemfo to omani mu. Aso no mu nitire akoshi brani atanta asam ne awudisam ani bre ani kwasasam kwa na omani mu foye sha wo hene wote akonya so na wo disuti adusi akonya ne so se obema pontidwuma ba omani mu obesha omama yiedie mu obesha omama nkoso na wo hene chasa sekakaka na odi amata nani na wo ye pepa atoso amata nani se mato asase na man di opa bia faye na Ghana migration force mi ahye na Ghana China force sa enfidie fro no kromu na omo dia fa Ghana immigration airport omo dia fa airport omo dia fa harbor na omo dia bego kro nim eti sa wuti okrom na obi di tuo fini kromu bego kromu a won nya verification nu botaya odi ade ne beye China for machines no ifa na mo fa fili ba ye machines Ghana China for dia be so Ghana and sa si lagoons and the lakes are what do I no omo dia sending nyina no ayi fa na omo de fa free ba ye omo de fa free Ghana immigration one mala airport habo ho and omo de fa free ba ye ya heard the book of Isaiah ya ka Isaiah chapter 1 onyame hira wo se wa join ne ya heard verse number 23 making kai odifa Isaiah homa itre oh masebi kuratra Isaiah chapter 1 verse number 23 making what say woman ahwefo aye twiatefo ene awifo enamfo woman ahwefo aye twiatefo ene awifo enamfo so man ahwefo yi ya mampanimfo every politician so every teacher for so every lawyer for so judges for so doctors for so police for so soldier for so every him for so one mo nyina twiatefo awifo enamfo one mo kasa na bo manapo yan show mighty Ghana entimi ni wala pon ko nanim still a middle income country what maya all the natural resources what maya all the God giving their resources
Naso yentimi produce nothing. Yentimi manufacture nothing. We are still in the zero up to now. You better check Middle East. I'm a major developer. Ghana is still at where it used to be a year ago, about 53, 66 years ago. And that's what it's all. It's a brati was so. That's what sorry no free so nyadwanye. No I desperate. No I time the bag. No I fa desert so. No I call Libya. O ko ukro amfa hom. No I bua femu. No I call Kuwait. O ko ukro amfa hom. Because I no macro on tour. O buada. Adafo ayare wo sem kese pa. Wo se wo matchfo no. O mo ye chiatefo. Wo matchfo ni ye chiatefo. Ye hwe free lawyers for come police for so. Ye hwe free doctor for so. E kopem ye nurses for so. E chiatefo nko am. Wo kura pay school mu kwan no. I just ya je ne bribe wanka. Na me be ye ni. Emme be ye na yem hye eni ahwefo so se ye. Emme be ye eno bia fo osuro eni opopo enya omam nyuma se ye. So nyakopɔ de bibi sha wonsa na sa de no nyame de be sha wonsa no se wa hweso ya sa de kro no onyakopɔ je etu wo hwe the book of Matthew chapter 25 was it your man ba ko no mpo no ya bra from 14 hours your man ba ko no was na wa woni bie no wo be je de wo de kro firi wonsam na de wo bie no de ye adwuma obeba ndodo aka ho eti ya hwai was o ma hwefo no won mo ya chiatefo ane awifo namfo ya show Ghana memoir akromfo fa ya police for fa ya soldiers for awra beseko awra binara ebi ya soldiers for na say ya to army officers mienu you and me awra beso no ka robi ho you and me kwa akro no boy kwache wo mo a police force na tie police ni bia wo ka akromfo eche no wo ma we be koso wo ma ya security officers for ankasa ya akromfo ahemfo ati akromfo team ama krofo kwa body Brian for politicians who are gun one more gun team one more and Roberts and you group on matete one more kwa body breast up politicians o ma ebe yeni yan kan kwai ya kwa bi 23 no was o ma hwefo ayatwiatefo ane awifo adamfo wodi nyina pe adamudia na wodi achade achi woni mra woni ma awisia na kurafo asemu nuru wonanim woman empanimfo ajefo o man mo no woni mu nyina wifo adamfo adamodia na onmo je eticha na ni wura ekronim ho wodi masisi bakronim ho insese immigration ni insese habofo ebeye won madwuma ye in the security and the benefit of the people of the nation no na waje adamodia na waje achade wo ma pediti mi di achade na wo ma contract sombo sira achade ode ma no esanse oje wono kono ho wonye ne mama tebia ho wonye ne mama yedie ho wonye ne mama amrachere maba wo ne kan ko ho eti waje achade ne ademodia na wakukuru contract anu asombo no ode ama obi adafo ayawra wo sam kase ani brani ahoyen ya sam kase esanse wo ti o mamu na so manu enema ekoso omani nyina ya nema areho enema ekoso nyama eni enyan sasa bi Nigeria ni abeya de omani mu no na ya chiri ko police station no na police ni age bribe ni ya jano China ni abeya samane ewo omani mu no ni age bribe India ni age bribe na sesenya ni chi kura na kailo puano kaya impress beba ha sei na kaya chi kura akailo puano ye impress baba tra adipa na so mama fefo ya kromfo ayifo namfo atwiatefo yanhye enensa asini leka wodo a galamsefo yi China fo ase ni nyina busa ho se wan na ton sa asini ma wo mo wan na den sa asini ma China fo ahemfo won mo bokuro emma panifo wudefo won mo nwuro no ma ho no no mo bokuro sa de obedinti omo ya furu kakranti ani ni omo ne be ya onmo sepamti ne wo twa sase ne wo de ma cha nani ne wo de mfidie beguso na wo tu agudie otu ba ko pa sika ne wo de twa sase no eboro so bebre esase ya mama ni tire nimdi aboyen ehunumu ne nyasa ni ya adwene mu ade awra hono no hwe ekane bi etwamo ebre bi etwamo hwe ade bi wa ha na ka hwe o ma Ghana Shalleka wodua
naka wo mani mu hwe wo hwe lake water ena galamsey 42 ase no wo hwe lake bosomche wo hwe lake pra river ena galamsey 4 ase no wo hwe ofi river ena galamsey 4 ase no wo hwe woti river ena galamsey 4 ase no wo hwe ankwabra ena galamsey 4 ase no water afram river galamsey 4 ase no wo hwe densu river galamsey 4 ase no pra river galamsey 4 ase no wofi river galamsey 4 ase no sala go sin latin rara galamsey 4 ase nyina atutu agudie wo mu asensu a aka ho for future. Water is life. Nesu maga na mu nipa akasa emrache ne mabawa ese education ye nim nti ni nim faso a wo river ho ye nim faso a e wo sesu bonti no nti na brante wa wono koye puntiduma etu wono ankasa na japade na sase so japade e dia ma friend say won fanko wo kwaka no a demonstration say we are not going to stop galamsey. China people is good for us. China for no mo yemayen de ye adwuma mo chia ye ka eti ye nya galamsey ni ye wonu ni na sase ajapade no wonu toba wo bi ma odi akọ na wonu ye demonstration etia sai wo mo premier pa mo China for no weti ne wo sha mnante wani mabawa no wo mo ne tu agudie ni free form no de ma China for no China for kuta tuo ana mo gira o magana asase for so sawo tam gold ba ko free wo asase ne so e bebo tu okun what time jam obako a efru wan kasa wasase ne so wa kasa wo nana no masase asase onyakopo de ama wo no China fo se wo tu na sa wo de ma wo mo na sa wo fa bi se oboto mu a ebekun eti wono ode na asase no wono tu the book of lamentation wasi awo wo na di yen so eti wo sho maga na wo sa ma kwaso no electricity amani pa bebre ayani anu yobia wo juru ho anti aseda na obetimi akọ China akọ also akọ to abro awo China da Ghana ni be ne betimi akọ China sane media ye fa se je ko si China nkwanchen na matoto abro abram ye tuntum na so maya eso ahwefo aye chiatefo danfo akoromfo nkoala wana wanwira o mabia ho wana wanwira sase no ho ahemfo akoromfo ahemfo a ye ni tire ahemfo ani hunumu wana woni dache na wonpa dache ma won machirima ana wo sha abraho sama akoso no ya mama won megu ayi Middle East bia pan ya de wo ye enkwasumu no magana so afo etimu ya mama egu Middle East enkrofo nkroso ewudifo nkroso wo ma akasa kale wono ho no mo do mo akose nkwaso mu esase wo ma no obienu a obe protect no social intervention ababa wana ntukwan no ankopepa bia ni a ne bakra yare a onya sika fa ne ko hospital eti wo so akopepa adi na so bayilopa akola no aya wono no hospital ya badia school ya badia ekabia wo bobia ya badia eto obata bia no oti ilopa ne be ko so is kama da anaso wato e fa say school bag kama ne bada ana wato book kama ne bada aje se bia wa opesa obeto ma no eti ada fo areho yesa fa e twa konkon no enko Ezekaya ana manka kura wie maka wie yanko Ezekaya chapter 22 yehwe bibi ho Ezekaya 22 verse number 327 nekon making Ezekaya 22:27 what say imeni 27 what say ne mampoma a wo esuo no te se mpataku a wotete hanam se obehwie mojagu na wasai akra die obeye na wanya mfaso bone adie na adifo no sra adifo no sra hyema won wohunu ade huhu na wo hye won nkontro yesantie bio me pesa me sa kan 27 no ebio wo se ne mampoma wo won so no etese empataku a wotete hanam se obehwie moja agu na wase wakra die obeye na wanya emfaso ebone nti wo mampoma etese empataku wonu mo motete ahanam
na wonu mo ti se pataku ehie moje di bemuguo se ne be ye onu benya foso bebre se ne be ye be japade bebre eti na obi ko politics mu a propaganda obeka atosem nyina esanse ne foso openti no de ko politics mu na woni pa sebi awose ko stand for the nation no stand for ne yefunu wo stand for ne busua ono ne ma eti da bia esase ya hwefo omudi yeso no nipa bone sam ne awudi sam pesa me nkomenya ene niam ase wankoma awudi ase wankoma menti o man said yetia eti wo se won man pa mat said ye empataku wo Ghana politician free civil servant so eba police so eba armed forces so bibia obia won ma wudi fo nkwa empataku ya nwuro man ho na ka eba ne sai ene ko ne sai so obi ti Ghana mu ya adwuma ni eti chie ni pa ba ko peka over 950 million a month. No bet me go hospital. No a deaf form. Or bet me go hospital bed no. Na ye chia guy ye friend say Bank of Ghana manager ye chia the kaka na 1 billion. Na shepa opafo ye nam so ade na ye chia minister ba ko ka ni bonuses be ka ho a woju over 250 million a month. Ni ye chia no what man ka ye chia petrol na light bill na state nature we na ma no na mani mu mrantia no mapa wa eswete de woni bedi kura e bo won mo na sabi wo mamenti se patakua wo mamenti se patakua minister to me ekwa parliament asende as a proposer so mala wants to see yenchiai abra ye 170 million adia man a month was a gin allowances over about 35 million. Now wa memu emrati ani mapa watu wa menu e breast sofa e dia pene awofo the hospital ni papa akọ no onu koda ho machine said you over about 70 years 50 years and one that's operate up to now. Na so woni pa wono say o wasa ko no in the right position so wodi o man so with the justice with the empathy with love no na ye pataku and we see o man so and what ti hanam and what bo man hwefom and it na no sha arewo sama ekwaso no say wo bia wo magaram bia epe kwa be fa so no de didi wo pekọ be fa so no de nya ne ho esa se o man mpanifo amoaye ete no be hunu se abrante sisu a esa stress ni ha se punti wo hunu ni oya ne ho no de ne ho koba kromfo wo hunu ni oya ne ho no oto ni pagya mama esa se there is no intervention esa se there is no help so to o man na mu na woni wo fa bia be boa wa state na kasa yeni mo biala de bo bia ho yeni interventions bia de mo bia ho no apprenticeship bibi biala no wa de mo mama no eti ye mpanifo ni ahwefo ase pataku han nam no no tete ye wan mo faso no mpanti ye de na kotra Ghana commercial wo koye manager wo de busuafo nkwa no ma mo loan wo malo yi loan ma na busuafo nkwa wo sa signature na wa sign ye ye ma no fa na wa sign ye ma na maame na sister no mo da to shop akese awo maga na mu arafo araho sam araho na ani bre so ti o man bi say o man panifo nwene a wo man ya hemfo otire wo wo man ya emusotifo wo no makoma ya musisi wo mo mama wo man ya yem plane about 100 years ahead of us wo man ya ni plane bia wo ho wo man ya wutimi frabulance manema wo man ya wo fresa fire service 2 hours wo baba na de kwana say awie wo man ya ni emwo biala de boa ye mebunu no help. It's all my stranded. Obi beti mi asori fiti anapa. Di obedie wona ne mabedie kwa aden. Di obedie wona baba ko makwa aden. School fees aden. Wo man we your mind. Na obi eye adwuma ekotena ho kwa ekodisi mu na water space money e di tua. Ni ye tua de 170 million. Wo wi ana wo de propose that parliament say me nya me bonus. Eti ni asa de bonus over 40 million. Ni asa de aka ne ho. Na branch wo wie school. Attachment na adwuma wo ye 100 Ghana cedis ne de ma no. 100 Ghana cedis 1 million. Papa bi man 9. Wo ye adwuma man Ghana. Wo ye security man. Wo ye adwuma factory. 100 Ghana cedis. Apro so 120 Ghana cedis.
1.2 million and yet more bata and menum or bata and mammy and sa eti woman busao a bear den na sabu show must survive it a bear den na sabu showing what me secure and ma in a highly education no bit of falcon what bit of falcon now one you try to come with bad 750 million nessa wunya misro mua wo wodro mamam etebia ho a ya hwe papa Jeremia wo Jeremia chapter 1 hwe yam hye papa edi kasa ye hwe yam hye papa edi sun ye wasesame mama so wase kameni so de sepoa kamesuma mama mama metra kwantimpa ase so kamesuma kamesua momayi ese so maga na ayareho o maga na mobo wogifo bi mfre tifini anafo ma isase ya paw ye nyankopon eti ade nyina asori atia ye ya paw de obagie no eti bibi biara ekutia ye ani branko na ase ye ma pesa mi kumnya na ase ye ma yo se metu maka na ase ye ma uni yafunu nti ni yafrunti arafo ayarawsem so wakoti biamu se what say why involved in the highly poverty risk wako hiemu papa ya obehunu se wonu mo hiemu no ayarawsem a wonum na obakofo etimi 750 million a month 850 million a month 950 million a month what back of war every month be a secure demand no na abranti was so do I never hand that credit no cancel houses no cancel benefits no cancel nothing na abranti was so okoya jumani amano 100 Ghana is 1 million no abo oni pa back of what ho etu be he no ne ma wonu mo kosko Ghana ho wono yare ya ntiti Ghana ho esa se sikano wana wodie no eti Ghana ho ye ni amenities bia obi yale serious ade be he no me kan akọ me kadio wase 27 wase ne mampo ma wo eso ne te se empataku otete hanam se obehwie moja agu na wase akra die beye na wanya emfaso bone yedie so ena o maga na ohwa wo bia pese obenya dibro ma ni mo emoja kagu ba heart emoje dibem ni ya kagu o asase ne so emoje dibem na ya hie wo bi position wo penti ana wo bi kodi ya hinie kura ayi se wo kamojagu wo bi ko parliament ya aso kamojagu wo bi ko police mu a aso kamojagu it says the nation of 10 they are back against their god one man done one man eniati onyankopon eti ato ambu ya ani akobe mu ofin emlatodi oni papa se menyaram de anya me ho eti won pani fo nyina na wo so man po man nyina se pataku won man po man se pataku police ni je bribe soldier ni je bribe doctor je bribe nurse je bribe teacher ni je bribe fire service ni je bribe ukwa cancer je bribe baby abekọ bia je bribe eti man po man nyina la aye se pataku o mateti hanam ese won man kasa fa so nti o hie moje de bim go o ma wotimi ni o wo hene timi twa asase wahine asasi a hoye virgin land wahine na chana ni akọ na kana ni edi nanim kan wahine so asasi na pe ani etiki odi bebe bia na wa ma wahine 250 million wo buni sikamu no virgin asasi a obi enwu na mu da fe no forest no na wa mata na ni kwan na chana ni abawura forest nim na wa di machines akogum na wo se wo no ankasa na saase no na waji 250 million no de wenam no de be to change no de be to man in chachaw na wo ni munyansa lack of knowledge my people perish obroni ben na authority there be a we have to amend Ghana constitution I was see amend to me ahemfo ne wono ya gifro wono monsam esa so mo ya ahemfo mu ni tire wono ma gina wo no ma huni ma wo no no pom ma maye chana ne betimi ne pa akofa for the CBC okotu gadam se wo ho wo hene na ama ne kwan Ghana parliamentarian politicians bebre wa gadam se no ani fidie tututu asase no bebre ya no dia one more partner with the Chinese for no one more ne partner no more ba no ma yesejuma no ma seda yo mo say I first say God with a ship clothing one more the search no ma come out o manu atu and it's na kalanse ni timi mras wo man mu no esa se mpanifo na na chechire wo mo na se o man na sa se beto brem no mien ba mo bo
Nessa climate change si o mangana hwa. Ya be ye dan. Help quick bo mangana be dan. And sasi ni edi fidi ente se. Kamika atutu nsuo mu. Ye tupa gudie. Yan kan kwai. Me kind the book of Isaiah. Isaiah chapter me quatre no verse number 14. Isaiah 3:14. Areho Samuel kwasono no. Areho bebre. Ani bre. So better o mamu. Na wo mamu wuti mu no. There is no any help from just say. Obakufo ye adwuma. Obakufo was a parliamentarian. Obakufo was a member of a speaker of parliament. Obakufo was a politician. She sika ye kukuchia neka. She nipa do onum so ya even one just say one male kro onum nya aduane efiti na pakopa numere aduane ko bata be ne ma bedie wonya but obakufo sika edi tua neka na so mama nya mpataku ahwefo nya kromfo wudifo a kabeba ne saa keresasika no ye be implemented near the social interventions near the abo mama no near the put things in place for generation to come for generation ahead but antesa obiara pre wonu kuto ne de ni asesa sika bebre ni de akogu amana no banga kasie sika kora bia kasie no man na tompan emu ni panyi na di hia na soso no man sika no ewrane America na ebu America development obakofo de akogu na ebu UK development obakofo de akogu na ebu Australian obakofo ti bi kare sika ni ano no de akoto Australian bank no Australian government de ya adwuma na wodi develop ne kuro no de develop hospitals no they develop every social need no they develop no a man kasa e bre yankae ya hear Isaiah chapter 3:14 what say Edward le ba abebu ne mampanimfo ne asafoye na te ifri se mo na mo adi bobutro no mobrohu ni asade wo mu bobrohu ni asade wo mu afie mu mesa aka biom na eyame de pa was Edward le ba bebu ne mampanimfo ne asafo no asafo he na ten ifri se mo na mo adi bobutro no mobrohu ni asade wo mu fie emu wo mo na o madi bobutro no and also Ghana and yama penina or manager padia back for Gukro. What shall Ghana? Just a padia caseka hotels and then Yamaka say Kata Cassia, Minister be Baba driving. Kakasia, parliamentarian Baba driving. What bar parliament muno ni dayo. What politician must as a crony be. But what come just 1 month, no? What in me to Dayan, a cost of a bear $150 million. $125 million. What in me to that, sir? What in me to car? Na no $250,000. What co parliament no nias as it. Na so abra ura mono, a son say yan mama hunti. I rather see what a bad boy time. Wo bebu a man penny for no, asa for him for no, I him for no, or Yakopo Mate, a sasa muna here for, asra dear fiem, mona mutia here for us a dear. Where the book was that chapter 10, verse number 1, was a moon year, more yamara head day, now the chair here for floor, Master dear. There be a to near Momo Magana, but there is no just employing employment. Yen creative biara, no intervention more biara. Hwa branche wose so ya wona to nyem na wabo modeti ne mo we school ye je no wonye wakoya adwuma ne ye twere 150 Ghana cedis 1.5 a month no big parliament woji 220 million woji 175 million a month na woji bonus over 35 million abra branche we school 5 million kwa ye fentu aneka 5 million kwa fentu aneka aso schedule bia wakora parliament ka wode ya do kwa se ko yo mani ye anasa ko tati o mano ya do kwa se ko siesta da se ko sai
na so ye de mpanimfo ne ma poma de se yala no no se ayen dia no no mu di ye won mo fa be biala ya sade ne free yensam won mo je japade no egu won mo koto ye furu mu etu o man ma bia ye mobo wo man te bia ye mobo obi hunu obi mobo ene wo gimi obi do be ka wo jiskaduro wo ye mistake obi be fa akonsi o do wa wo jiskaduro esa se awo kire ye wo nipa so no nipa so akoma furu nyakopote bia mu etu oni pade mu ye nenam woni pa ade mumuya na nam arafo ayaro wosam so betsa wo mamu na emu sotefo ahemfo ti wo mamu ase ya dwena wu nya sabita na ni firi ne kuro maba na wo hene wo beka to so asase bi wo ha na Ghana ne yedina nim kan na ne ko hene wo na asase a edawa eye virgin land enka generation bi no enchirba betima yi so no na wo hene makwan ne yaman 200 million ne yaman 100 million no di asase ente se afa na wo tuna na tele ni di machine abegu so na wo tu gold wasabi ba akakura wo toni a ebebro 200 million otoma wo de ma wo hene no na di sa gold we ya kasa akofa immigration ni esa de ko abra immigration 40 million restrict gold no abra immigration for investigation any verification biara enso baby ko asa gold ni friba ni amata na ni kwan no the gold wey efro manim ko no import gold unto say no the ko China no the ko US no no se o man sika eticha ni be krom ha boso be na wache na waye yese tam bilonia woni krom na dia bra wona say won ba so o mama no e na won ba fo on no mu won fo mama no mu na won o de na japade no won aka say tu na ta so srade e dia ma o wo so on fanko ne e de tu asini so awrako sama ekwaso ni arafo ayawrawo sempa ayane brasam de bia me kase tuntum ni nia mhehye tuntum ye nia mhehye esa sasa wodo wo ye mu ye tuntum nti bibia ye bia pesa me nkonya wo bibia ye bia akayo ne ani bre wo na sasabi wodwere wo mama ho a woji 175 million a month no akwa pre bonus 35 million adi 210 million a month na branch wo wie school no onyanto aso abra sasi kai ye betimi akate so ne ye creative jobs ye dey creative find employment ama youth ye dey creative hospitals ye dey creative libraries Ghana library kwa unya bi ho library mako naka enyanwa wa maya sabi kromfoti mi police station na wako shoot police ni edi entia there is no social intervention police station police ni ba akopɛ na ho wo mo maka wo mo kopɛ ma yes wo mo je wo di to no mo nam no no mpa nkora because obi anwuro ma na ho obi ani wodo ema mama obi ani amhihie ema o ma na tebia mu obi amfa ho so obi bedi so obeda obi wie obi a wonye ne ho obi ku obi a wonye ne ho obi esisi obi a wonye ne ho obi nya obi na obu ne koma wonye ne ho da biara ne ma hunu ne ne ma e na ada na o ma yetimu ejawade se wono o ma na hwefo anya wono mo ya akoromfo nafo Ezekiel 22:27 was wo man e ma hwefo no wono mo ya twiatefo no no mo ya akoromfo ene awudifo anafofo no wono mo di adamode wono mo akasa fa so nti wono mo hwie moje dibem guo e moja pa moja hwie gu so etia na obesha wo bi kowura police mu a ono wo twi abrabo no koye papa panimu na ne tiafo dwene no wote ho no papa panimu na nka wadwuru commander eya friends position no akura ne bosoja no no aka kire se won twa sika nya sa yemfa no eti akura no no obewura mo twa sika eti ono so obepe ko obefa so ono so beteneka onu say normal process o say me so meje bribe eti ono so beje sa position ono so je bribe eti ono fro so ba no so aje no eti ono so beju ono so je adofo mo me hye ya kwa yi esa se onyankopɔ de bibi ma ne se sa de ode ba no wantimi ahweso yie eje ene oje fere wonsam na da bia meka se wote wo man a emuti se ya sa na beba yan hwe na media fo ekura se wo man bebre Ghana media fo no se wo man bebre obehu se bibi ti se Kofi TV ne other channels no omo no educate evil
Woman educate near my bonnet and crop for her. It will have Ghana media, for example. One of my partner peel, nipa a bonnet and a musumu. So now we say about a blank baby or no, I hear transgender. Walk quiet home obey. Nakaway musuka say was assassin. Na media for interview no. Media for interview no. It's a bright baby so who interview no. Some way a bama and walk your bar. Now you come on them. No so koyebi. Moshe be popular nyina every media for Kofi Ado mother woman. Eti Ghana nanka samra nyadwuma. Freedom of information. Yeah, the freedom of the freedom of speech and no. Yeah, abusability on your capacity. Now what bad makoya who ba adi ani ekocha. Na TV kakraka ni peshe near never be so near China call for see your ban near China say why very beautiful. Ye promote bone. Where the book of Isaiah chapter 5 was one of fresh sum say high a has sum no more from say dear no more friend dear you say a film sa no man te be aduru. O man te be aduru sum bone yo nipa de it would pay a bone won so biem ahemfo bone yo I would dear no jakago mo je shegu mo jakago so en sa se ton eti maga na say yen free and penny for you so o may be say yen free penny for so and the media ya ba hwani ma no ye o TV so and the ma hunu ko a yetima malam wono ye duro wono che kwa e faso ye sikaduro na malam no o exhibit sikaduro ni bi e wo TV ne so ni amana beta TV so na malam mo wono akasa wo advertising ho so o mesikaduro na what national television so o mesikaduro eti bra obema o sikaduro eti o mari nyina da ne amumye ya da ne ni eti nya nkopon na ne ma ye nyina yesum ni ama ete na brat yesu a no akwaje sekedro na watoka no watofie 8 years na wawu 8 years na ofri wiase ni nyina free media for ye promote media for na promote adi for atrofo yi ana hwe kwa yesu a wo ire ye ton wire ye ton ka media for ya kasa ana de ba se ni panche osofo ya de o na media ni promote no bonne ye ni pa de mumu ye de ni pa be de enti ni pa dwe ni ye fro se ne kwaje nipa dwene ye fro sin di ono da ati akwa mobenya arafo ayara wosem ne so ma we sabi se wo ehhehye wo ho a enye niema bia no betimi ayeda na ade aye wo se e ka ne se wo da bi go 1 Corinthians chapter 10 verse number 24 wo se ade nyina wo ho kwan yo na so nye de nyina de fota so ye 1 Corinthians chapter 6 verse number 12 e kwa bi wo atre wo nipa ni so e so na wie ye na ye owuo anyema magana na ekoso ho no in fact I am tesem aya anyema ani brepa wo bie no anyam so woni mu wo bie no wo yam sese bio na so aka ne bia na atwam no obaata ye dwane a wo kai ne yonko makra ma ne bidi enne kodi obi adwane o ma poison wada no akokọ edo akọji sikado ne nyina so free media foi enne na say ya mo sei wo sori ye media fo na Kofi Ado ma particular wo me ne promote mo sei enne abrante ready pedi na chi enipa over there 24 billion and this how much yechi ni nyina free media for and one political influence nipa e wo gidia ensaka ho ye hwa abrante wo koye ne ho oba wo bia akọ Spain akwakoye akotucha ne ho oba ma akoye oba media for e interview no media for interview no and na temaya hwe and na church o me hwe and na wasa oba o media for na promote no etiba kakra bi no obi aba na dweso no so ko Spain no no so akoye mumu ya abrante akoye bi wono so bakwa akoye sa mumu ye bi Ghana media for nyakopon na bufu shedam so Mosa Ghana television media and radio presenters no onyankopon bufu shedam so onyame na bufu shew eba mo so pa na reto ba mo so esasa mumu ye nyina mo na mo kofa ba boni ye nyina mo na mo advertise emusuo nyina mo na mo advertise ne ye de konfo aba besi television so na wo che kwa efa so mesikadro na wo cha akukọ na wo sa makukọ na sore na wo kire na wo mesika aba bebre ne so madu te bia we mu se wo mfanya mesuo nya hibie wo a o man gina bia wo hene wo manu gina bia wo hene moja kagu asase ne so ye ka de book of Amos chapter 3 wasi moja kuro bie wo ka moja dibim go e moja dibim ne ye kagu asase ne so hwani ma ekoso nyina che se o ma na wie ya ba na temu adwo nyakopo ne ma wie
eti wo wuti o manum bia wo se wudi osuro ne abopo ya kwaje wadwuma esa so maga na lini da bi onyame bete ne seti o ma no ade bia koso bia media fo na de ba wo bia kwakọ be ma akoda ne ho oba anim guasesam ene ani wusam eti wade e ba o man eti wade e ba o man ya se hu se dwa konkro ba wa o kinka fa hunu mo kinkan na so media fo medi pay obi ehu no media fo twe na babontene esai nipa kakra ba hwe won mu nti ani sika ka kla nkrofo de ba mo mato nyane adinti media fo advertise abranti wo ye wono akwa ne ho oba nim guase ni anim guase ni abranti ye wono wo ye ne ho wo na te se oba ho ani wo sei na media fo ayire wo mo ho epese wo bia ho abranti ababa we wo mo promote no eti be kakra no ebe common arafo me ahwa yi onyankopon ye ntimi si na twetwe da wo bibia le ni wasase wo so obetime se onyankopon atwetwe wo bia be so tie ize nyakopon no wo be so tie ho no won totoso nyina o maga no onyankopon se tie o ma no amumuye pa amumuye so emlato pa mrato so ye hwe bibi e wo the book of Proverbs chapter, are you okay, 28. I'm coming. Verse number 16. Why don't you go with daddy? Yaka Proverbs 28 verse number 16. Making count ho. 16 no. What say? Wonipa obi moja eso onipa obi moja ho eso da ne so no. Wo be jani akodu amenamu ama wole nsane emma. One make assist no say wahina oni hunumu na ne enhye so wahina oni hunumu no enhye so dia wotan emimdie ema ne man etia wahina oni hunumu no o che nipa so na wo mane mama no so agira ana Ghana hemfo ye hwe dia kwaso wahini mua na wapagya asase ye o man no japade aye nchiri meja pade aye mebru nja pade na wohene apagya wohene bechi chansase okori so nyina adi it 20 years to come no there is no tese wo munya sase kuransi school okronim wo munya sase kuransi school hospital okronim wo munya sase celebrity okronim etase wohene to ne nyina adi wohene to ne nyina adi abropa ne mapani fo yin seye so obedi wohene anka ye fi se de osi wohene a ye de nyansa afo awoso so fa nyansa no efa access o ma ne ye na wo besi wo ma de ne so o meja pade ne so na wo tonton sase wo koka wo nananom na de ma me wona na wato asase pen na wo tutu asase na atodi na wo tutu asase nya wo de magaram se na ase o meja pade nyina ensuo wo do na wo manka ne mu river pra ankwabra wo fen vota ni nyina ya tum galamse ni nyina ya seno ni nyina la ya seno no me ti se parida so be na wo masa o mawi wo manya ababa wo siso na se won to kwanto bata anko Kuwait na se Lebanon na se won ko sankro we so anko dia bawa sabranto ababa wa no no de be sia adwuma kra na wo fo nyama no na so bit parliament di 220 million. Ghana commercial bank manager aka kra no woje 1 billion a month. Aka kra ni bonuses nka ho. Ne shirt kura wa hye yekia ne ka. Ne tire wo boy yekia ne ka. Na Ghana commercial bank one mo ye party ye the gold watch ni gold chain and ye the chema members no. Na so ye hwe ohia poto obi eti wo man ni mu. Yansha ohia poto abata ni bia mane onum hunu ebinim meja school tifie na so meja pade na nkrofo sesa no fonya se ne onum pa bia no accountability one manya there is no accountability one manya kontabuo bia nim obi atimi ye ne ope revenue fo sika onum di wo ho no sa revenue fo no sika onum di wo sa revenue Ghana revenue ho no sika onum di no enya sanketwa wo bia nyene ma tese wo bia nyene ma ho obi anyam sehye wo bia pono nko ne de wo bia pese wo ba wonya wono nko ne busia de no no yare a no no asore ko South Africa America UK so akosa no yade tese hiafo de onum ngo ma ne mu
machines I give birth 20 years 50 years you renew the da etu ko hospital na emergency bia na e ka to obusu afo se mfa nto kwan hwesika di tua ba akofo ka esi hospital to machines gum esi hospital to machines gum Ghana park na kura di abro so nyina ya ton ni nyina park ka ne bi na kura bobo wo so ya tonto ni nyina aka akra na nsem kura Ghana sante area ho ba bi efie nkofo titim efie tetifie ni bi ya galamse wom ya tutu amena wom fie nim ani galamse wom oh Jesus ya galamse wo fie nim efie ni patitim no ya galamse wom awa bra nkura di agro fie ho arafo adana mo ya brosa ana Ghana fo pen fo mutirim o desa na Ghana fo ma mo ya mo hyehyɛ mo onyamsoro mo sa ade na mo pɛ sika ayara wosem menua ayara wosem esa se de ekoso no so kasa wo ka wansa wo be ka wo nwie da wo be ka di wo bobo a wo nwie da na mfa nkosi hwe so esa se mu ya se nipa makoma mama etinya tete nya wo de ma no wo ti atete no ho ya hye Nigeria fo be gukuro yi mu na obi firi ni kurom ebetre obi kurom ba ni opɛ na so abasa esa se ni hurumu fo manim yesi bibi de ekɔ wasamfaso bi ani so ti Nigeria ni ti metwituo na waku Ghana ni na se yesi sekro ba bi Nigeria ni be matche sekane a wo de o Ghana ni ba ekɔ ho e ma obridi a nyame nko ase ko owu na wo betimi akɔ alata wo betimi akɔ ye pa kromfo kra wa ye Ghana ni nya wa so e be kum because ye Ghana ni lata ni ti be beta Ghana no wa ye ni opɛ ya tonto ye shop nyina de amaratafo ende ba bia ye ma medi dwa no ya je ho nyina amaratafo ene ye ma medi abobo ye ma medi awreho e ma ba bia ma da no obi nya ba bi na there is no council houses wo Ghana ho na ba bi onmo dan so ne ebubu otugu so onmo na ho woto o ma mu di awreho Jerusalem afeso abubu o Jerusalem afeso abubu na wa na besie ye wo sa na Nehemia wa no Izan afeso bubu ya na ani asi yesu ya afeso bubu wa na esie o ma penfo wudifo akromfo atuatefo adamfo no wodi adamode won ma demode aye on ma from moment o munyo ma ba bia can you go I'm coming ejarafo adia ba ko aye sha ne so ne se awrawo sem no se wotu o ma we mu na wo anyina wo ho amen one kasa adubra wasa wo kasa you have to speak because man na wutimu no akromfo nko a awifo o man na wutimu mobrawufo nim wona odi ahia na ahiafo asem wo no nim hwe se yetimi gi adamode na de odi bem no yede fodi ama no o man yeti se onyakopo fuso da so o man yeti se same wo bitimi kwa remind 10 years ni nasem wo bitimi kwa remind 20 years ni nasem One my ye prisoners for a tata society. Or my way your mind. That's when you go partem were born muso. Yes, then you go pot your tem was so born muso. So my timu a crom for a yatia or manimum ma. Well, a matter for near some view on Macasa Maso. One matter for near some view, I want Macasa Maso. Nanina media for any idea said that more. Media for and I ain't come on. One mo na promote bone one mo no mo promote amumu ye ene mratode media for na twa ne ma ye bone nyina ba TV so many passion etinya me nwanwa one mo yi movie a o mo na be kire style akronfo nko akro no bo o mo movie mo no tactics on be ye no eso na akronfo fa de ko akro no bo nyakopon hira won na ne ma ye koso ne de areho wo kasa wo ka ade be kina sa esa se wo nwie ka na wo nya ka so esa se oba atan wo di ayem hyehye na me ya domo a echina wo de chayenia ye besa atoaso ye beka safa Ghana is in trouble do nyankopɔ de nkwa de chayenia na nse de ye be di nkomo pa esanse esese ye kasa na ye tenten ho ye ho woni ma bebre ho eniema bebre ho a ekoso enye ye hwe the book of Micah chapter 7 verse 3 na ye fanwie odi for Micah
Yɛhwɛ Mika chapter 3. Ko bi Malaka. Where is the Mika? Mika chapter 7 verse 3. Mika chapter 7 verse 3. What say? Wonensa egu bone so se enye yie. Asafuni bisa biribi. Na atemufuo peketasehye. Na onipa kese ka ne kra bone pe ho sem. Se de wo bomu anwene mumuye no emu. Won mu ni papa etese ehwo. Won mu tefo adede ham. Mesa ka bi Mika no. Mika ne bi Mika verse 7 to up to 4. Was say any papa ayi reference asase so. Tefo eni nipa mu. Woni nyina tete emoja. Osunsum wono anuan mo fidie. Won sagu bone so se enye yie. Asafuni bisa biribi na temufuo pe ketasehye. Na wonipa kase ka ne kra bone pe ehun sem. Se de obo mu nwina mumuye eno no. Won mu nipa papa te se ehwire mu. Won mu tefo se enkasa awose won mu tefo se ne enkasa aban. Awemfo da no asotwe no eleba hallelujah. Adofo mama yenhye yehuye. Esanse eyare hosem omaye timu no gifo bi ni wo manim sase ya paw ye nyankopon ye ni afrite ne so enti nkwaje ni baabi biara e wo manga na mu biem wo giere fa hudi ye nyankopon de ma wo ma no mpanimfo ahwefo ahemfo ase no ajapade o nyankopon de hye ye nsa no ye ntimi ahweso onyame abufo le ba na da yen soso yeze nyankopon apagya ne seti o ma no esase o ma no wono ma fo wono makasa koma peso wono makale wono makoma bone ne amumuya ho obi mpese obetie no kora bio obi mpese obedo ne yanko ayenhye mu bio obi mpese obedi ama ohia ni bio enti o ma na adwun pempeso se esuma kata o ma ne so eha bi eni ba bi e bio ti wono mo mutimu ne su wono mo yam hyehye wo mudi abobo obi eni wogefo o ma nim ho na eka bia ma hwan na ho na age ma hwan woni su onwunu ehwan hinanim woni su onwunu police ni anim woni su onwunu lawyer ni anim woni su onwunu judge ni anim esase obi apekata se ne de modie ye die hiafo ansam sade ne yebu atente ne atente ayegu wono so hwan pa ne wogefo o ma gana mu empanimfo nyina da ne amumyefo ayemfo adane mratofo ne ketazefo hemam hefo adane konkonsafo akolomfo ane atuatefo ne awifo hwan na age obi ama won aka bia ma obi ogefo bi mma ojifu bi mfiri baabi mma esase ya pawo ye nyankopon ije nyankopon ayi nani ayinta o ma no esase boni sudosun na boni afroju nanim ne wedi akora men o ma ga na boni adosun na mumu ya tra so se mumu ye nyinala nyanom mumu ye nya hweye esase o ma yetimu no emu tena na aye den emu tena ye mobo emu tena ye abobo o ma kana kedi abakoma semse o ma nyinala enne ye di abobo ma nyina adwane afri ye nchen ye na afunu mu nyina kwa chichichi esase adane musio obi ebebe ye nche bia na obete musuo ni bi esase ya fom ya kwan afri kantempo no ho onyankopon hyira wo se wo so nya daje na wo hye ye mo ampaye abra ye di asem ye ade asapa yeda ize nyankopon no ase odomfo no wo de abedwum pempesuyi onam na asem so abekasa akere ye nyinala onye obaakofo na emom ye nyinala se ebesomu ni yakora ye ma no yedie mu abra wo nyankopon de izafo etu ko Babylon no o ka kire o ma ne se mommo mpa pa ma Babylon ma no se Babylon ma no se ebedi ye na musisi afie mfa mma wa ware yeso ya mo mpa ya ma ga na se ebedi ye ya masumdie nti o ma so di ne kura wo dwuma de yesi ano ne mu bibia ye bia ma ne kura nya kyemma yen se ne ba ya foforo so benya afaso no ojuo ne asumdie atena o ma na tifi Awurade nyankopon ne wasema de ba yesraw so be ma yakoma edimu ne atimi da na te wanim esanse onipa mu ya doso wanim o Awurade o ma ga na bonni afro ni ma chane ne wedie ya so mo bufu shukuru wa ne wo ma ne so wo ma wo bufu sho ne nare wo ma ne so na ade yemfum so aye nyina ba che behu ne moba ama o ma ne nya nkwanye o je yi afiri mu so ne ba mu o twedi ampo da wasisa so no aye yi na wana mo mobro hu so age o mai ya da wase wo Yesu de wadom ti amen arofo kaisa sumwi enkamo ni nyina yenye ya famude ni emfamo o ma no nyina yenye ya famude ni emfa en support yenni ne kore ukredie nkuto ne betimi ama yema no etimi akonkan ye hwe ne yema ekoso o ma ani mu anya ba akofo adwuma
mpanimfo ogu oman mu wo so wonya dibira enkoye saabi obu ono so konya dibira na ono so okotoa so amumuya nala ene nti na ntimi entwa da no na emum se ebe fiti afiri baabi a ebe yi kasa sumbie nkan nyina amen